I evo nas ponovo skupa na još jednom edukativnom druženju koje je spremila samo za vas naša ekipa FMAG zajedno uz pomoć naših prijatelja, a to je Udruženje za zaštitu životinja Au Mau i njihova direktorica Amela Turolić, od koje smo dobili i dozvolu da snimamo azil u Prači, i mi smo prvi koji vam donosimo snimke pasa iz tog azila. Ali dok vi gledate izdvojene snimke, moramo spomenuti da stanje u Bosni i Hercegovini nije se znatno promijenilo. Sada je pasa mnogo više na ulici i ljudi se sve više plaše, kako za sebe, tako i za svoju djecu. Ali za ovo stanje koje dovodi i pse u opasnost nisu te jedne životinje krive, već ljudi koji vode ovu našu divnu zemlju, jer ne poduzimaju ništa kako bi spriječili ovaj rat između stanovništva s jedne i pasa i zaštitara s druge strane. Psi su u opasnosti zato što nemaju svoj dom i svog vlasnika. Stari vlasnici izbace na ulice svoje pse čim vide u blizini da ima zaštitar koji se bori iz svog džepa da pomogne tim napuštenim životinjama. I tako postaje broj pasa na ulici sve veći. Za sve one koji se plaše psa, jedan savjet: nemojte mu prilaziti i nemojte agresivno se ponašati, jer sve to ugrožava samo vas. Svakom psu možete prići i pomiriti ga, to nije sporno ako znate, ali ako vas je strah, onda nemojte. Kako kaže ona narodna, mnogo ljudi, mnogo čudi. Tako vam je i sa psima. Možete naletiti na nervoznog psa, a može i on sam da vam priđe i igra se s vama.
Upravo gledate kadrove koje je naša ekipa snimila dok smo spašavali jednog malog psića koji se sakrio ispod auta na ulici koja vodi prema baš čaši. Naša ekipa se našla u tom trenutku tu i pogledajte kako je sve prošlo. Ponovo smo s vama. Stanje na ulicama Sarajeva se nije znatno promijenilo. I dalje je mnogo pasa na ulici. Mnogo njih je kasnije, ali još više ih ima koji to nisu. Otvoren je i novi azil u Prači s kojim su udruženja Al-Mal i grad Sarajevo probali ublažiti problem. Koliko god da se bore, oni sami ne mogu riješiti ovaj problem. I zato vas molim ovim putem građani Sarajeva i građane drugih mjesta i državne institucije, pomozite da riješimo ovaj problem, jer pasa na ulici ih je sve više i više, a građani Sarajeva, Tuzle, Zence, Banja Luke i drugih mjesta su sve više uplašeni i izgubljeni, ne znajući šta da čine. Nekolicina njih se bori za zaštitu i rješavanje problema ljudskim putem, ali je više onih koji mrze pse, pa ih muče i ubijaju, što nije humano, ali od straha ne znaju. Jedna važna lekcija. Malo štene ne smijete nikad dirati rukama, ali ovo je bio hitan slučaj pa sam ja morao. Inače, gosto ispod auta i ne bi ovo prvo auto, no drugo bi auto sigurno zlazilo. Nisam dugo držao u rukama, tako da bih rekao da ima još nade, ali majka se preplašila, vidjet ćemo. Morat ćemo ostati bebu ovdje, da će biti dalje. Pas je čovjekov najbolji prijatelj i to dokazuje i ovaj film. Svaki čovjek treba da zna da ubijanjem jednog psa ubija svog najboljeg prijatelja i s tim sebi pogoršava. Ovaj film nosi naslov Psi u opasnosti, a to znači da ako uskoro ne riješimo ovaj problem na ljudski način, psi će biti izloženi većim problemima nego ikada. I zato vas molimo, prestanite se svađati oko fotelji, već radite nešto. Ovo se odnosi i na našu dragu vladu i na udruženje koji lagano gube kontrolu nad situacijom u kojoj se svi nalazimo. Svaka čast pojedincima koji kao i ja pokušavaju da na svoju ruku urade nešto kako bi bilo bolje psima na ulici. Hvala na pažnju, poštovani slušalci i gledalci. Bio je ovo još jedan film o psima na ulici. Budite s nama opet tu jer ubrzo izlazi i Psi u opasnost treći dio u kojem ćete vidjeti kako vi kao pojedinac možete pomoći da se makar ublaži ovaj problem. Ostanite s nama jer priča još nije ni blizu kraja.
Šupit, kralj. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, it's like worth living, should I blast myself? Tired of being poor and you can work some black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro.